Fortunal podcast. Današnji gost, jedan od najpoznatijih Šibenčana, Zoran Mikulandra. Kako si, stari? Šta ima? Evo, pozdrav, jako je super, evo, dobro, drago mi je da se nalazim u tvom podcastu, da sam tvoj gost, da si me pozvao. Bilo mi je drago vidjeti nekog koga poznam da se bavi tako s nekim, s bilo s čim, pa kamoli ne s ovim, tako da mi je drago bilo sudjelovati u tome i biti tvoj gost. Hvala ti puno što si došao. Znaš šta, znam te ka jednog od najvećih radnika. I daj reci mi odakle ta ljubav prema radu. Koliko sam čuo, radiš od mali nogu. Ovaj Jan šta je s tebom išao u razred mi je rekao dok su se oni igrali na Frenje, ti si nosa blokove na leđima, radio okolo sa starim. I sad možda ovim mlađima je to malo onako strano. Od malena onako krenuti raditi. Sad me zanima kako je to sve krenulo, odakle? Ko te zarazio? To je sve krenulo nekako s tog mog nemirnog duha, samo meni, od rođenja kojeg imam. Danas bi neki to nazvali ADHD, hiperaktivnost ili tako dalje, ili šta znam, ja cijeli život živim s tim od jako malih nogu, di sam puno ranije morao sazriti nego, recimo, šta je normalno za dicu, sam susret, samog rata. Druga vremena. Jedno prilipo djetinjstvo, kao većine, ljudi koji su iz Šibenika, težački grad je Šibenik, to su sve bili radnici, težaci, neko je vamo tamo, I jedan predivan za jedno malo dite i tako dalje, bez obzira na neke države i tako dalje, bio predivan život i jedan put se prekine s nekim ratom, s nečim šta je i moju familiju dovelo do toga da smo morali živjeti dosta skromnije. Firme u kojima su oni radili, to je bolje ne pričati o ko Alan Fordu nije dalo 50 plaća. To je. Mislim, to je tragedija, ali s tim je živilo dosta ljudi, I onda sam kao mal već, nemiran sam duhom, odmah vidio kako vam mogu doprinijeti, jer su obiteljske okolnosti bile skromne, kako bih rekao, nije to bilo, bija i rat i financijski, sa svih strana te spuca. I onda sam od malih nogu naučio da pomažeš, to je naučilo me tako obitelji, da budeš koristan. Teška vremena stvaraju... Jake ljude, mislim, nazovimo to tako. I onda sam, kad ide već shvatio da moram raditi, tako, ne moram, ali sam osjećao se toliko sposoban i moćan da mogu i ja to, još bi teglija duplo da dokažem da mogu. Koliko si godina ima kad si počeo zarađivati prvu ozbiljnu lovu? Prvu ozbiljnu lovu? Prvu lovu. Ja se više toga ne pamtim, ali jako malen sam već kod nas, šta je prirodno po meni, dite od kad već počne samo moći maknuti pijac sa stola, treba to raditi. Treba učiti dicu da se brinu sami o sebi. Kod nas dosta roditelji, ja sam još jedinac, bija mene mater tu razmazla dosta, ali ta dobra strana oca je bila, on je bila grublji, ona je bila jako fina, on je jako malo grub. I to je bila jedna sredina gdje si proba jedno i drugo i gdje je A jedno i drugo je bitno u životu, da sazriješ kao osoba. Ajmo reći, prisililo je to jer sam smatrao da već toliko mlad mogu dati doprinos. Vidio sam da mogu, radim, dogovaram. I to je krenulo i ta ljubav, ajmo reći, prema radu jer ona mi je davala neovisnost. Tako mlad ja sam već mogao s 13 godina pobjegao u dom u Split, rekao da radim vikend, još sam radio u diskoteci Veslo. Prvo bi od Caritasa sam počeo pomagati pa bi imao kuću. Šta si radio u Veslo? Prvo sam skupljao čaše, onda u garderobi. I to je bilo... To je bilo vrijeme kad ja bi u garderobi imao 15 kalašnikova, 5 pištolja, 10 bombi, jer kad bi dolazili gardi s terena, dole je bilo po 15 izbacivača, i onda morali maknuti, ulaziš u disko, ne možeš, to je bila neka vremena
za sad nezamisliva. Znači, radija si ka mlađi sve i svašta i onda polako kako ideš prema 20-ima, već u ranim 20-ima vataš se poduzetništva, svoj obrt polako već pokrećeš. Ne, ono su 18 sam ga tu negdje, 18 i nešto, ja mislim, ne znam točno, otvorio odmah. Aha. Odmah jer sam i prije toga imao onu trokolicu, i onda sam s njom krenija i bilo mi ono super, gradio sam to i tako dalje i tu sam se pronalazio, i to je bilo... Tu su te više manje upoznali svi, još tu si iz starog grada. Cijeli centar grada, jer sam dapače i za grad, zatvara te stupiće, onda mora, recimo, hitna policija, kako bi ti dolazi u grad, morali mene sva da otvori stupiće, ne smiješ ti sad za hitno da ne otvoriš stupić. Da. Ma ne, jednostavno, nekako imamo, postale nekako te dio neke te kulture, nekako ako imaš nešto tu prinit, nešto zove se zoku, to je, to još si tu si bome si tu, baš si pomaga ljudima dosta, to moram reći, svaka ti čast to, baš. I to traje i evo, ne znam kako da sad kažem. Koliko tih frižidera, kauča, ormara, svih tih stvari za kuću pomoga se ljudima daješ i to je jedna dobra stvar, što se stvarno pomažeš, bilo je i drugog humanitarnog. To usput šta mi dođe na životu, ljudski je pomoć, bila to životinja, bija to čovjek, bija to zanemariti neku drugu stvar i napraviti to. Tako da... Lipo je pomagat, svaka ti čast šta... Lipo je pomagat, a u tom mom poslu on bija šarolik, kako bi rekao, tu su ljudi, dosta je bilo ti izmjena vlasnika, vlasništva, pa se selilo od tamo do tamo, a ja sam stvarno znao organizirati. Kod mene je radilo, baš dosta ljudi radilo za mene. Mislim, ja se sjećam, ti si ima jedno, ovako se zna u šali govoriti, ako ne, bilo je i teškog posla, bilo je i onda se ovako govori, ako nemate ništa, dođite ko mene, ali nije vam lako, radit ćete od ujutro do mraka, prihvaća si, i bilo je tu, bavio se i bauštelom, i građevinskim poslovima, i selidbama i svime. I onda kako je to išlo, onda se u tebi koliko sam onako skuža, rodili se tu neki novi hobi, kao kolekcionarstvo, primjer neko skupljanje slika, jel? Pa to je bilo usput sve, zato što sam dosta tih mista koje sam čistio, koje sam bacao, one su prije bile društvene ili više njih ili šta ja znam, to je prepušteno bilo sve nebrizi jer za svaku tu stvar treba naći mista i vremena i transport i sve. I ja sam dosta tih stvari kako mi ljudi, te kuće kad su selidbe, kad se baca, kad se čisti, bilo to u privatno vlasništvo, ovako, ti podrumi, kuće su svašta krili, kako bi rekao, svakakve druge stvari, a ja sam dosta tu vižlav, ja ću svugdje pogledat svašta, pročitat ću, sad ću imati neki osjećaj za pronaći nešto šta vrijedi, recimo, na jedan način, nekom vrijedi ništa, nekom previše, ali sam imao nos za to, onda sam otvorio taj dućan za prodaju starina, pa tako da, htio sam napraviti jedan krug, dobro skorisni, jer ovo svejedno moraš baciti, a stvarno je funkcionalno, stvarno, jer ljudi iz set razloga, iz stvarno čistih kuća, više nisu tu zbog svađe, zbog ovog, zbog onog, i selili, može biti niz razloga, sam se susretao gdje su totalno novi namišteni stanovi i sve, i kažu, ja kažem, di ću s tim, kaže, di hoćeš, sve novo, baš, kako bi rekao. I tako da svakako ih se tu... Mislim, nakupio si se svega. Zadnji put kad sam bio kod tebe, to je neki kao, ti ja sam reći mali muzej, ma šta mali, to je ozbiljni muzej. Svega i svačega imaš, dosta... literature, slika, svakakvih relikvija. Pa je, to graniči s ludošću malo hrčkom, reklo bi se sa sindromom hrčka, da sam pronašao sebe u tom nekom sakupljanju svega i tu ima dosta kolekcija u svim područjima, od znački, naljepnica, albuma, oni igrački, šta znam, to su cijeli životi.
Cijeli život ja ne skuplja te albume od nogometa, ne znam, mene to ne zanima, ne volim, ali ima ljudi koji to vole, tu su albumi stari po 50-60 ispunjeni svi, mislim, ali meni je bilo žao baciti takve stvari, albume obiteljske, gdje jedna slika govori 1000 riječi, jel, i bilo mi je žao to sve bacati. I nekako sam ko hrčak to nekako stavlja, znajući da to ima svoju vrijednost, da će to govoriti nešto sutra, da će se s tim ipak nešto, možda se to ne treba zanemariti. Šta je istina danas pomalo, evo sad je bio baš film od ovoga gospodina Mirkovića, Dobri dragi ljudi, gdje sam bio u njemu isto, jedan isječak je bio gdje se predstavlja taj dio mene, gdje ću u pustinji naći vodu, i u svom smeću ima 0,1% nečeg što valja, uvijek i u najgorem. Nađe se nešto. A ja sam uvijek bio tako vižlac da sam uvijek volio provjeriti svašta, pa tako da... I onda imam dosta toga sam sakupio i volim dati, jer mene ljudi platu za nešto što moram baciti, što drugi ljudi nemaju priliku doći do toga ko ja. I samo me boli srce jer sam prije 1, 2, 3, 5, ne znam, neku gospođu vozija koja je u mirovini, šta će oni jedni ljudi ti skapaju kraj s krajem, da kupi neki kauč, ona je to neki polovnik, kad smo mi došli, ja kažem, Isuse, šta jedna žena i koliko plaća, jel? A ja to bacam, ne tako, nego 10 puta bolje, sad bi joj narađe rekao, nemojte to kupati, ja ću ali eto, i onda tako mi bude žao. Ali eto, za sve to skladištiti, prodavati, nema ovdje ni tržišta, niti možeš malo djelomično, ali teško je od toga naći, jer treba to i skladištiti, prijevoz. To sam te htio pitati, kakva je situacija, nije baš bajno ako bi te aukcije, ali tako ima i toga Ima šta tržište Hrvatske, ne znam, ovdje naše turisti dođu koji imaju sluha za to, naši ljudi nemaju sluha. Imaju neki koji vole, oni nemaju i suludo im je priuštiti novac, mada se to nekad daje ispod cijene, neke procijenjene. Eto, doće neka prilika, mijenja se i populacija, mijenja se i sve, pa vridi čuvati te neke stvari, one su neponovljive. I one su jedan pečat istine i, kako je sve to nekako izgledalo, Da, olakotna ti okolnost, pošto imaš imanje na selu, pa možeš sve to... Pa skladištiti, to je dobar fundus, kako bi rekli ovi od primjeraka. Čekaj, zadnjih godina više si na selu, jel? Nisi toliko u gradu. Pa grad mi je prelaskom taj neki novi model života u gradu, gdje on više nije nekako više naslonjen živim ljudima nego tranzitnim ljudima. Znači, on se pretvara u to da je zaista grad, hotel i onda više nema tu, ima nešto duše, ima ljudi koji stvaraju, koji rade, ima, ali jako teško preživljavaju, ali evo, doće neka bolja vremena, ali ja sam se u svemu tome štufao. Rekao sam, eto vama grad, mislim eto, ne mogu, ja sam uvijek dio grada, uvijek ću ostati tu, uvijek me vuče, ali sam se morao pomiriti s tim nekim stvarima koje su se desili mojim poslom, sa nekim odlukama gradskim s kojima se, šta ću ja sad, normalno da se neću slagati, mene je to oštetilo, njih je bla bla bla, samo mi je žao što nisam imao više razumijevanja, malo, ali to je gotova priča i ja idem na selo. Tamo je moje, ima neki svoj mir i mogu pronaći sebe tu sa životinjama, sa uzgojem hrane, jer sam prošao zdravstvene probleme kad sam ostao bez majke. Kad je mlad, prestaneš jesti majčinu hranu, prelaziš na brzu hranu, nije ti bitno šta više jedeš i onda nakon više godina neurednog života, neuredne prehrane, to da danak u zdravlju ovako ili onako. I krvna slika, sve ti je malo padne i onda sam osjetio stalno problemi sa želucem, stvari jako bolne i shvatio sam da u biti stalno kriva prehrana, kriva ta brza, ta ulja rafinirana, sve što u biti većina danas ide i to na duži rok nosi svoje posljedice.
Tu sam pratio sam te bio na društvenim mrežama, kako si se pribacio na selo, mislim vjerovatno si ti to prakticirao i prije, ali sam primijetio da si baš, što se tiče prehrane, hraniš se samo sa svojom hranom, više skoro pa ništa ne kupuješ. I kako izgleda to? Šta ideš za doručak, šta za ručak, šta za večer? Nastojim, gledaj, nisam još toliko savršen da mogu, i jako je teško, sam ja i Čača, Čača pomogne koliko može i tako dalje, ali je jako teško biti, ja volio i kruh ispeći i to i tako dalje, ali sam čovjek to baš i nije sposoban, tako da tamo hranu koju proizvede, recimo bob, stavim 50 kg njega u frižider i imam ga kroz cijelu zimu, tako papriku ispečen. Tako da ima jednu zalihe zimnice koju spremam, to je prije bilo normalno kod nas. To je svak radio onda kisela jaja koje stavljaš to sam sad počeo, to me naučila od prijatelja mama. Recept taj stari di skuvaš jaja utvrdo, oguliš, staviš u teglu, pola kvasine, pola vode, idu još 5-6 biljaka i tako staviš ta kuvana jaja kad se ohlade normalno. I to 9 mjeseci može stati bez da je u frižderu. Samo vadiš, odmah ti je kiselo, ali sa malom oblogom one kvasine. To je sad ovo što kad sam ja rekao ćemo naručiti picu, ti si rekao kisela jaja. Ali nisam uspio otići, pa nije mi je ova gospođa napravila ponovo. Znači 9 mjeseci? 9 mjeseci, to je stari recept koji konzervira jaja koja su već gotova, koja su skuvana. Ali opet, nije isto, ja ono što tvrdim, što je neosporno, bitno je koja jaja, jer jaja moja, koja je prehrana, ti osjećaš kroz jaje, pogotovo ja koji sam odgojen na domaćim jajima i bitno je napomenuti da ne idu koncentrate iz pirine, jel? Ako su spirne, onda su ostaci od povrća, ali koje nisu, nije ono meso, svašta ljudi daju i ono što je prošlo, jer kokoš će pojist, što se kaže, jel? Tako da samo jaje i okus te friškine ili kako bi je nazvao, pa sa onim filom kvasine, to je nešto, i šta je energetski, ti kad pojedeš ta 3-4 jaja, ti si cijeli dan energetski pun. Znači tako, znači doručak je jak, jel? Doručak... Pa imam ta svoja jaja, onda jaja mogu frigati, kupim tahini recimo. Znači čekaj, samo da ti preferiraš dobar jaki doručak. Sad sam nešto vidio, nešto... Pa kako kad? Jel? Kao da doručak nije, kao nešto se preferira, nemojte isti doručak, šta slabije doručkujte, ti si kao... Pa ja tu uvijek pratim neki osjećaj šta mi tijelo traži. Znaš, nekako se uvijek na to naslanja, jer sam naučio i znam sve više saznajem, ne znam ništa na kraju, ali znam nešto, jel? I krvna grupa, što sam sluša, kao se sa Radio Hvara, sad ne radi mozak, ali koji ima predavanja dosta o krvnim grupama i potrebi, jel? U skladu s krvnom grupom moraš... prehrana, koja ti paše, koja ti ne paše. I strašno ima tu, jel, bez danjega. Tako da, ali nekad nemaš vremena, nekad nisi o tome razmišljao, ja sam se posvetio malo tome i sam osjetio šta mi treba i izličilo je sve te moje probleme za koje su ovi imali samo odgodu, ajmo reći, smirite tableta i ništa ne rješava onaj uzrok, a uzrok je promijeniti prehranu, stil života da ozdraviš tijelo, jel? Jer kako ga uporno truješ sa rafiniranim uljem, sa hranom koja je puna šećera, puna onoga. Stalno stavljaš previše đubra i ne daješ tijelu vremena da odradi. A onda tahini volim, tako jednostavne stvari, tahini, maslac, to je mliveni tahini, koji njega dosta ide, on je isto dosta kripan, kako bi rekao. Skoro si pa vegetarijanac zapravo. Pa ide mesa, volim meso i tako dalje, ali to Čača ide na selo, kupi onu teletinu, kad se kolje neko tele, kupi se četvrtina po 20-30 kg mesa i onda on sprema i uhe i tako. Tako da tu dosta uz njega još ide dosta mesa, ali da nije tako, ja ne bi jel? Ne bi. Ima perioda, ja uvijek pratim ono što mi tijelo traži nekako, jel? I onda ima perioda da ću isti samo grožđe 7 dana, nekako volim istraživati. Voliš istraživati što se tiče istraživanja? Čišćenja, Vidio sam da kupaš se u ledenoj vodi, kupaš se preko zime. Pa prošao sam, kako sam volio istražiti sve svog tijela.
Tako me zanimalo jer kako sam puno radio, imao sam taksi brod, non stop sam bio po moru. I kako mi je non stop bilo vruće, nas Dalmatinaca, mi se ne kupamo. Znaš, je li to vi svi, ne da mi se, još ti je uvijek ledeno. I bio sam toliko zavidan kad bi vidio, cijeli dan spavam na moru, budim se na najlipšim plažama i to, međutim ništa, ako i uđem, skočim i izađem, I onda me jednu zimu uvatilo, pa ja se nisam volio to kupa, non stop sam spavao. To si odnedavno krenija s tim, sa kupanjem? Ne, ima od toga, ima sigurno 7-8 godina. Ja mislim, tako nešto. Di sam počeo, i u biti onda sam imao vene, ugrušaka neki, onda su mi dali te tablete, tako je to počelo u biti. Za razređivanje krvi. Ja to popio, ja vidim, nema snage ići užas, ko da sam down. I ja kaj neću ovo. Pita oni svi, tebe će tron gubiti, tebe, ma nek ubije ja kaj. Ja se onda, ajmo reći, iz neke savjesti rekao mu, a postoji alternativa. I onda sam pronašao u izlaganju ledenom i boso hodanje. Znači to su stvari koje su napisane, studije koje su potvrdile da boso hodanje, ko da se spojiš, jer smo energetska bića, imamo svoj elektricitet i prazni se taj, puno je lakše. Ja recimo dosta radim te fizičke poslove i primijetio sam da recimo u cipelama ili šlapama ili bilo čemu, ako idem drugi, treći kat i nosim vriće ili nešto teret, ako sam u cipelama, duplo ću biti umorniji. Bos, ja trčem gor dol. Jednostavno sam osjetio da neusporediv benefit. Koliko mi je lipše bez cipela nego s cipelama. Koliko sam ko balerina. Znači, jer u jednu ruku te cipele ubrzaju, ne daju ti uopće, oduzmu ti jednu pažnju jer ne gledaš di gaziš. A kad si bos, onda više gledaš di gaziš i nekako, šta ja znam, ima to jedan svoj neki... Još si ojača si stopala, možeš na ježa ugaziti ne bi se... Na staklo, na ježa, i znam i ući, ali samo izvadim, većinom nosim nastojim nositi pincetu, kao se... Da mogu izvaditi nešto i to je to. Zna boliti, zna biti veliki trn, zna boliti, a to 15, šta znam, po ure. Sve stvar navike. Zaboraviš Sve stvar navike, idemo dalje. I pobjediš bol na neki način, ali meni se to sviđa. Ja sam volio istraživati, ja sam prošao urinoterapiju, znači piti svoju mokraću. To isto, pročitao sam knjigu o tome i zanimalo me. Ja sam rekao, idem i stvarno, koje iskustva sam s tim ima, isto su Znači kao... Ne možeš trebalo pričati cijeli dan. Kao ljudi kao ujutro popiju Ja ne ide baš to da sad, znaš, pojedeš burek i popiješ pivu pa to radiš. Znači moraš proći čišćenje, di se pretvori recimo tjedan, 2 dana, šta duže to bolje, ovisi koliko si šporak i to ideš kompot, sve od jabuke, samo od jabuke, ništa drugo ne mišaš nego dijeta od jabuke, 7 dana vidim da je dosta, možda je više, ali dosta je. I tu se pročistiš skroz? I pročistiš se da kad bi se ja popiša i stavio u frižider to i kad ti došao i ja ti ulija, ti bi rekao koji je lipi sok od jabuke. Ma daj, stvarno? Zato što tijelo izbaci sve ono što mu je višak, što ne može apsorbirati. To je nakon tih 7 dana čišćenja, to je... Jer ti nemaš ništa u sebi nego jabuku. I ona je samo, kako bi rekao, ali doživljavaš tu jednu to mi je malo razinu, kad ti previše ujutro srednji mlaz mokraće kad piješ, ti doživljavaš jednu, kad ti zatvoriš, doživljavaš dobiješ jedan, ajmo reći, poticaj, da sad ne govorim, već ne znam kako se to profesionalno kaže, ali dobiješ jedan uvod u jednu, puno više asociraš šta stavljaš u sebe, da je to jako bitno, da osjećaš to. Jer mokraća je derivat krvi i ona navečer šta ti, recimo priko noći, ti tijelo ispušta nešto ko, ajmo reći, neka šprica nečega da zaspeš. I svega toga što je višak od tijela ti odlazi u mokraću. Ti to ujutro kad popiješ, to djeluje tako da ti daje poticaj i snagu, ajmo reći znači o tome ima, to je cijela nauka, južne zemlje i tako dalje o tome imaju. A mene je to zanimalo i pristupio sam tome ne tako laički da se ja sad popija nešto, pojija, cigareti, jer ne smiješ ni pušiti onda, jer sve osjetiš u mokraći. I dobiješ jedan prikaz stvarno koliko je to bitno i
evo teško je to opisati riječima kako Da, to da. doživiš. Svako možda drugčije, ali ja sam doživio da ono, Uz taj život, uz taj svestrani život, zaboravio sam to dodat, mislio sam na početku, voliš i putovat, bija si, koliko sam skužio, voliš tako te alternativne festivale i to, jel? Pa daj reci nam malo, si bija vamo di okolo? pa da volim, zato što na tim alternativnim festivalima možeš sresti ljude koji su na istoj razini, istomišljenici nekako, jel? Šta nekako dalje odeš, to je bolje. I ovdje kod nas nekako, šta ja znam, više komercijala, nekako. A tamo kad odeš na neki veći festival, osjetiš baš tu ljubav, slobodu, di nema zastava, di nema boja, di sretneš ono, ljudi iz Kenije do Iraka, Izraela, stvarno ono, za naše oči malo ono, toliko šaroliko, jel? I tu nekako nađeš istomišljenike koji se dođu odmoriti od zbilje, stvarnosti, realnosti u kojoj se nalaze, tereta i svega. Užurbanog života, gdje eto, ljudi se nađu, prvo se opuste, a i dile zajedničke, jel, neke, tamo su slikarske kolonije, razne umjetnosti, jel, šta ja znam, koje se gledaju, pa trgovina iz cijelog svita, recimo tih stvari koji su robe, stila, šta ja znam, koji je prepušten to, mamo reći, nekom native, kao ono nešto što su... Ajmo, izvini što te prekidam, ajmo ovako, festival vridan preporuke, mjesto koje savjetuješ ekipi da odu ovako negdje u okolici, susjednoj državi ili tako nešto ako nema? Sad zadnji festival na kojem sam bio je bio Ozora u Mađarskoj na jezeru Balatan i to je nešto stvarno što se isplati posjetiti, vidjeti. Ti ljudi isto, to mnoštvo okupljeno na jednom mjestu. Cijeli festival 10 dana traje, ne vidiš ni jednu tuču, ništa, to je stvarno ono, tako... Ljubav, seks i romantika. Pa svega ima, mislim, ali u jednu ruku je dosta pristojno, Mađarska je dosta i konzervativnija u nekim stvarima i treba biti, jel? Ali opet sve, kako bi rekao, bude nekako taman. I tu stvarno možeš vidjeti, upoznat ljude iz cijelog svita koji dijele isto mišljenje, koji smatraju da ovaj užurbani stil života nema smisla, mislim nema smisla, ima smisla i on postoji, ali mi smo dio ljudi koji se ne osjećamo dobro u njemu. Mi smo dali sebe, recimo koliko smo god mogli i tako, ali smo nekako iznevjereni. I sad pokušavamo to da bude jedna zdravo razumna distanca, dobro, neka vas, neka nas. Znači, to je festival 12 dana. Kakav profil ljudi tamo dolazi? Ima pa svi, starijih, ja sam većinom dosta populaciju koja je stvarno od neke zrelosti, 18. Vjerujem da ima možda i mlađih, ali nisam primijetio baš puno. Pa dobro, bilo je i obitelji s bebama i... Znači za sve uzraste. Imaš jednostavno program za svakoga. Recimo mladi par dođe, muž voli šta voli, on ode tamo, on tamo blesa cijelu noć, dok je žena s bebom, ona ima tamo organizirano igralište gdje je došlo još 50 dice, šta ja znam, stvarno je bilo dosta toga, mislim 50, ne znam što sam rekao, u nekim je bilo, ali organizirano je stvarno dobro. Da, znači ima svakakvih... Profila ljudi, tu smo stali. Mlađih i starijih... Stvarno ima Dalmatinaca, ima šta Dalmatinaca, susreš? Pa nisam upoznao ni jednog Dalmatinca, upoznao sam neke iz Varaždin, tako nešto tu. I dosta sam ljudi iz Srbije, Crne Gore, ajmo reći bivša naša balkanska regija, jer kao u tom mnoštvu čuješ... Ima naših, bude naših. Baš bi se izgrli i tako. Bilo je pozitivno čuti, jer znalo se i desiti da pola sata s nekim pričaš na engleski
I onda on se javi tamo sa strane na telefon i priča, pa kam ti... I onda skontaš da je tvoj. Pa ja sam iz Crne Gore, ne znam, Crne Gore. Da kad svaki izgleda da kao neki šaman po glavica, ajde, pa vas je teško skušt odakle ste. Pa ljudi koji rade, koji su okupirani s nečim stvarno... Karizmatično izgledate, osebujno izgledate se. Pa mogu reći da su to ljudi koji ima svega, ima od do. Ali većina ljudi su stvarno pristojni ljudi koji rade ozbiljne poslove. Iznenadija bi se onako na prvu... Pa neki imaju mišljenje o tom odmah prizemno. Međutim, nije baš tako, istina je nekad puno drugčija. Ima svega, ne kažem, ali tu ima dosta mladih parova ljudi kojima treba malo oduška u ovoj cijeloj situaciji. Rat će, ovo će, glad će, sutra će ovo, šta ja znam, ljudi i posao, i sami kako nam životni standard ide, kao gor, dol, mislim da ide uvijek nekako niži i onda to optereti ljude i onda u jednom periodu ti moraš ići se negdje ispucati, isplesati, izbacati, koristiti saoče, neko pije, neko koristi opijate i to je sve super, samo je bitno da niko ne nastrada. Ja tu nisam vidio jednu tuču. Ja tu nisam vidio, tu samo ljudi grle, ljube. Samo ljubav, širi se ljubav. Mislim, smeća na podu, to je stvarno tako, baš sam ih bio, ja sam rekao, od koristim mada i prije nisam volio, ali evo, onu pepeljaru, ali baš stalno koristim, Znam jedno po gradu kad sam ljut, bacim za dešpet iz nekog protesta, u prirodi nikad. Ali to više iz te moje neke, kad se moram boriti sa svojim muškosti u sebi, onda bacim cigaret na pod i onda mi kasnije zove sam budala, ja sam seljak. Ali to je neki odraz, performans, ljutnje. Znači mlada ekipa je dosta ekološki osviještena, dosta... Pa taj dio ljudi koji tu dolazi i oni isto živu u okolnostima, mi jedni druge gledamo, pa di mi živimo, šta je ovaj svit, lud, toliko... Tu se okupljaju ljudi koji su ta alternativna liječenja gdje se pokaziva recimo da je marihuana pozitivna, da ona ljudima koji imaju rak, ulje od marihuane koje ima i ona mora biti uzgajana prirodno i u prirodnim uvjetima bez ubrzivača, bez gnojiva jer jedino tako je ispravan lijek koji ima stvarno djelovanje i eto nađemo se svi skupa tamo i mada većina njih u biti živi u državama gdje je to gdje se to razumije, gdje je legalizirano, gdje ima svoje čak gdje je organiziran sustav. Tako da žale nas koji eto još prolazimo taj neki period gdje imaš razne osude o tome. Ima tu zloupotrebe, ima tu ovakvog onakvoga, ali ja sam se bar kroz svoj život uvjerio i niko me ne može razuvjeriti da to pomaže mnogim ljudima da prežive u ovim ludim vremenima. To je neki... I uvijek ću prije odobravati to i taj dio ljudi koji je tamo nego bilo šta vam daje farmaceutska di su posljedice. Što sam te htio još pitat, uz taj posao koji radiš, uz to što pomažeš ljudima, voliš guštat, voliš i putovat, imaš svoj taj, da kažem, alternativni stil. Uz sve to još vodiš farmu sa životinjama. Ne. Pa daj mi reci kako stigneš sve to? Kako izgleda život čovjeka koji još koji vodi farmu, koja je strašno zahtjevna? To je jedna kao da imaš dite, nema neću, ne mogu, mislim, možeš priskočiti jedan put, jedan obrok pa reći djeta danas ili tako dalje, to se desi, tu nema ništa strašno jer oni uvijek imaju ostataka i po podu, hvala Bogu, nisu oskudni. I znači nema preskakanja. I tu moraš biti točan i navikneš se na taj red. Nekako ti počne i faliti kada ga nemaš. Ali u svemu tome zato odeš jedan put u godinu dana na jedan pravi festival, tamo se i družiš i sretneš s ljudima koji su... Samo da se zna, nije ovo obična farma. Ti imaš i 2 divlje svinje, imaš i gavrana, imaš i kokoša. Tako da nije to sad baš nije to lako. Ajmo reći nazovimo je farma, ali u biti ja jedno što iskorištavam to su jaja od kokoša i kojeg pivca, a veprovi su mi više ljubimci. Više nego su ljubimci. Znači oni ne dolaze nikako obzir da
bilo šta s njima, tako da ja njima i najbolju hranu šta dajem, i borovnice kupim, i najbolje jagode, jer su oni naviknuti da na ljubav jednu i pažnju. A Gavran, reci mi za Gavrana. I Gavrana imam isto i on je isto super, Čača je više s njim se poveza, Čača ima više ono vremena, ja kako sam leteći uvijek ovamo tamo, Čača je, ulazi kod njega, daje mu da se on... Super je, mislim taj odnos sa životinjama ti daje nešto, jednu ljubav, ali ona je nekako, evo, ono, to svako razumije ko ima neku životinju, kad dovoljan onaj pogled oči u oči. Zaboravio sam reći da imaš još i 3-4 pasa, jel? Ispravno. A ima, to sam isto, ono, kad nađeš u domija, jel, tako, i onda, eto, ta ekipa čuva kuću, oni su mi umjesto zvona. Znači, uvijek kad čujem, ali onda i nastradan, jer znam noću pobiti neki pas nekome sa sela i onda ono ko kuće i onda oni laju. Zašto laju? A laju jer je došao neki pas lista, zna i tako, i oni čuvaju kuću, ajmo reći. Zvonari. Zvonari i naravno uz to ide poljoprivreda, znači baviš se maslinarstvom, baviš se, uzgaja se, uglavnom praviš svoju hranu, suho meso, imaš i svoje povrće, imaš svoj voćnjak. Sad mi je uvijek u onom bakrenom loncu na vatri sve što se sprema, napraviti takav oblik, ajmo reći, turizma, više obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, nazovimo ga kako god, da sve što ćemo staviti u taj bakreni lonac na vatri, ćemo taj tren izvaditi iz zemlje, očistiti, oprati. To je taj krug, znači iz zemlje do lonca. Da bude sve ono, ali taj tren, ta friškina, ta voda, izvorska i vatra i sam način pripreme, bilo to i uha, bilo to meso, isto jedan poseban oblik, nazovimo ga žrtvovanja, kad ideš zaklat pile pivca, jel? To je isto jedan totalno drugčiji odnos prema hrani. Jer ti svi olako ono kupu. Jel možeš zaklati, zakolješ pivca? Pa mislim mogu, mora se naučiti to, nema se tu šta naučiti, to je jednostavno. Ja to ne mogu nikad. Ne. A ja sam isto to govorio, ali sam shvatio kako se bavim s tim i onda sam nekako savlada to u sebi. Jer ipak ono, slobodni ga onog života koji, ja mislim da je bitnije da je ta kokoš do tog trena, kako je živjela do tog trena. Ona je živjela slobodno, imala je imala je pit, imala je gnjavija i kokoše. Kako bi rekao, sve ima, žive u raju i sad, hvala Bogu, kako bi rekao ono. Ali recimo inače, možda je to, najteži dio je zapravo ta poljoprivreda, što se treba to repetitivno i zalivati i sve raditi, to je možda najteže. Možda nakon nama izgleda sve je to lipo kad ja dođem kod tebe, kad ja vidim te životinje, sve super, a kad se sitim da moram svaki dan to raditi. Nije to samo zalivat, recimo, ti ujutro. Svaka ti čast, to treba. Ti imaš roj komaraca, ali kasnije se više navikneš na njih. Znači, nije to ući u vrt, ali pa samo raditi da ti je samo vruće, da samo, nego to komarci te izbodu, jer svugdje mora biti vode, gdje vrta mora biti vode, jel? Tako da ima to svojih nekih, ali kasnije otvrdneš na to. Jel imaš želju imati još neku životinju, možda divlju životinju? Ima bi, šta se kaže... Aj domaće, to prije ili kasnije... Pa sve šta, domaće volio bi koze, koju kravu, onu bušu, onu stariju, onu tradicionaliju, više za sebe, malo za mliko i tako, i više za jedan reprezentaciju nečega što je nekad bilo, a u ostalom ta jedna krava, par koza, ovaca, koze su dosta nemirne pa ih je teško savladati, jel, zbog ulazle bi tuđe, znaš kao to bi veća ograda treba za njih. Jer nisi to, sad ja imam pašu da nju mogu pustiti, nego to ti je sve ono... A od divljih životinja? Pa sve bi volio, mislim sve što mogu dom, što mogu dati iole, da je normalan uvjeti, kao bi rekao, da su ono humani, svaku bi prihvatio. Ja sam jednom zvao me, čak jedan momak bija, da mi je našao onoga malog onog sokola, kao se onog mišara, onog šta vata miševe, kao se već zove. Sokol mali šta vata miševe. Njega auto pogodio, međutim on je ono disa, ali onda sam odvijao veterinara, onda on kaže tu njemu anestezija dođe. Znači nemaš ništa, ove neke fetiše, kišta imaju hollywoodske zvijezde Vuka i to. Pa imao sam Vuka, ali to je jedna priča, bla bla.
Nebitna. Čimpanzo, možda čimpanzo. Šta E, mi što? Imaš ta bala tamo okolo. Ta bala ima koliko hoćeš, čimpanza. Mene privlači sve nekako što je divlje, ali volim da to divlje nisam oteja iz prirode, nego da je ono spašeno. Da u drugom obliku ne bi bilo živo. I da si mu da priliku da živi i da ta ljubav bezgranična, beskorisna, kao mislim beskorisna, nekom beskorisna. Kao što ti to, evo. Svi vidu svaka komad mesa, šta ja znam. A ja kad gledam one oči vidim to ono što govori da su na svinje najsličnije po intelektu, ono čak bi rekao da svinje imaju veći intelekt nego mnogi. Nažalost, da su pametnije, rade svoj posao, oni su... Ali evo, malo šale. Lipo od tebe šta se brineš za životinje, šta si za kako da kažem, od prirode za prirodu, jel? Pa, možda od malena se sjećam, ja sam gledao, to je bio Grizzly Adams. Onaj je bio isto bradati tip koji ima svog medvjeda. To je znam Grizzly Adams. To je starija serija. Kako se to zva? A znam nešto Grizzly Adams da mi je odzvanja u glavi. Uglavnom znam kao mali da sam obožavao to. Kad bi gleda to, znači kako on se sprijateljija s tom divljom životinjom. I možda se tu rodila ta neka želja u meni. Ono što sam uvijek htija i evo, kad imam priliku nešto spasim bez obzira na sve, jel, nekad treba biti imati malo hrabrosti, ali bez obzira na sve, dobro djelo je dobro djelo. Jer neki kažu zakon je bio je nekad zakon, ne znam, u nekom logoru, pa je neko oslobodio nekoga. Eno, prekršija zakon, ali za šta? Za dobro. Je. Svaka čast. Nek je takvih ljudi šta više. Hvala ti na gostovanju. Biće još prilike, biće još i tema. Ovo je sad bilo, sad smo više smo htjeli ovako da prikažemo taj život čovjeka koji je pun sreće, radosti i veselja. Za druge podcaste biće još tema, to ostavljamo za druge podcaste. Hvala ti Lipa na dolasku. Drago mi je, jako je bilo biti tvoj gost i želim ti svu sreću i da bude ovo šta je stvarno. Evo, hvala tebi, pa vidimo se. Hvala Lipa. To je bilo to. Hvala Lipa ekipa, hvala Lipa na gledanju. Pretplatite se na naš YouTube kanal i vidimo se, čujemo se. Pozdrav.